I-Durban Network le se-City Hall la sikhona no driver okanye the former drivers ngaphansi kwa Department of Transport la KwaZulu Natal okanye la eThekwini. Baba namhlanje nifikile nazoletha i-memorandum yenu. Ngakube izimpendulo enizitholile namhlanje ziyanijabulisa? Azikho impendulo ezitholile. Ngokujwayelekile sithola impendulo nje. Ngoba silethe memorandum nje akuyona yokuqala. Maningi siyaletha kuthunyelwe yona le ndoda oyibonile izowalanda. Kodwa akakubuyi lutho. Ithi yawahambisa ke kulabo bafanele yona ayikwazi ukuphendula lutho. Yawahambisa siyazi ke noma iyawahambisa ngempela. Noma ukuthi afika duke kuphi ke mfethu sengabe seqamba amanga ubaba uNzuza lokho asazi. Lo daba selidonsa isikhathi eside. Olicishe liveze nokuthi khona la kungahambi khona kahle. Khona la kubuke ngathi kunonyawo lwemfene kwenzakala. No, lento lefethu i-ANC thina futhi sibawashela imali ngendlela okwenzeka ngayo. Ithina siwasha imali bese befike beyithatha bona beyisebenzisa. Ngoba ivumelano zethu ziclear kusukela ngo-2003 sidilizwa wonke lo 30% thina singatholi kodwa thina siba esino 30% yona percent elikhulu ofanele ngabe bacela kuthina ezinye izinto ngoba ithina kufanele ngabe siyabaphatha ngoba lo munye u60% uhlakaziwe kwakukhona lapho youth league angazi kukuningi okukhona ngesikhathi kuqala lento kube nama% amaningi kusho ukuthi lo we-tax i-tax industry yathola u10%. Wona ke namanje ke usekhona bayawuclaima noma yini. Okumangazayo ke mfethu ukuthi lo 10% asazi ukuthi uhamba kanjani ngoba usugcine manje amabhasi onke abakuyena. Urana yona lokhu i-tax industry lento le manje. Thina sitholi lutho ke lapha. Kanti vesa kaze sithole lutho. Ngebhadi ke elikhulu abafuna ukukhuluma nathi. Ngithi ngelinye ilanga mhlamboza bathi swallow your pride kwesinye isikhathi iyakudinga nje umuntu ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyabheda la ake ngiguqe nje ke ngikhothame ke ngibone ukuthi mhlambe ngizomukeleka yini abafuni kusho ukuthi ke ngesinye ikhathi mangabe siqhubeka nalezi zinto mfethu uma ungela ngelinye ilanga abafowethu ngangekho umuntu bangena kodwa bathola ukuthi kunombuzo balandelayo ukuthi njengoba nilandela lento nje anisesabi nisibhama nikwesabi ukufa ukhona lo mbuzo owavela ngangekho mina kodwa bakhona abafowethu bangakufakazela lokho enginabo yabo lento iyinkinga kakhulu ukuthi sidlelwa izinto zethu ngoba sikhonjwe ngezibhamu kanti kokuyinkinga kakhulu bafowethu engubuka lapha okukhona kubinaphatha engubukayo ngimdala la kule leadership yethu thina esiphambili abanye bethu badlili ba-involve kule corruption ngoba mawukusuka lesikhathi lesi kusuka lesa sikhathi abaveli ukuthi bafowethu njalo sasikhuluma thina kuqala sasikhuluma izinto ezinjengalezi nazi zingaqhamuka phela asihambe sobuza abathule tu abenzi lutho banyamalele kodwa bakhona bayaphila i-problem ngele ukuthi ephakathi kwethu khona inyoka esinazo ebese ukuthi uyabona nje makukhulunywa ngosibunde bele ubheka icele ngo-2009 wayefuna ukusishaya sishaye ukuthi asingene sibuyele emabhasini amabhasi athathwe yile nkampani waphethe njengamanje yabo efuna ukushaya waze ngedate aya ngayo ukonyusela esikhundleni lephezulu abe wayini emaphoyiseni washiya lapha esikhombe ngenjumbani ukuthi kufanele sisebenze la mabhasini silokhuza ngenkani sisebenze lo muntu lo ofanele ngabe yithina actually lamabhasi afana runway yithina ngoba ngesikhathi bewathatha kufika leli nje ukuthi uRemantaltini baziba ngokuthi lizosifundisa umsebenzi ngoba thina asikwazi ukuphatha amabhasi. Igama laSibunde bele lingena njalo la kwaba yiphi role yakhe kuyona yonke uyena phela futhi oqala nje efika beqala
ngiyabona babeyiplanile into yethu nje babeyiplanile le eqala nje ukuza befika bephuma emahlathini lawo bafike babona ukuthi udriver kamasipala uhola ngaphezulu kathisha wakubalula lokho kodwa hawu odriver bamabhasi bahola bedlula othisha kwamangaza lokho bavese bathageta ke le bhasi lekuzana emabhasi kamasipala bathageta thina saba nebhadi ukuthi sadliwa ke nje sadliwa nje kanjalo kuze kube manje uma ufika la eCity Hall abeka bafuna ukukhuluma nathi babaleka bonke abafuni ukukhuluma nathi bathumela noma bengabi khona nje kuniphatha kanjani ukuthi nithi nilindele ukuthi umeya uyena ozoyithatha imemorandum avela athumele umuntu? Angithi ke njengoba singazi noma ukhona noma akekho kodwa thina siyesibuka umqondo ukuthi ukhona akafuni ukuvela ngoba ubona ukuthi uzohetshezwa uzoba nomsindo vese bangcolile mfowethu angifuni ukukhohlisa bangcolile mfowethu yabona umuntu ezoya ETA uThami Manyathi uyena umuntu futhi okuka wayo yonke lento uDerek Knight uyena ukuka wayo yonke lento osebenza yonke lento le uma uya eCity Fleet kukhona ubaba okuthi ungwenye owazi yonke lento le abantu beANC labake ngibasho owazi yonke lento ngeke ungayi uye kuyena angakutsheli ukuthi kwenzekani kusho ukuthi bakufanele bakhulume ngoba sebephoqiwe ukuthi bakhulume hayi beyizele ngoba bebona ba wrong ba right ngendlela yabo yabo sikusiphatha kabi ngoba siyaqhubeka siyafa futhi kungangimangazi ukuthi ungezwe basontenazi ukuthi sengifile njalo njengoba ngikhuluma nje ngoba phela njengoba kuphuma lokuzane kukhishwa komabona kude bayathageta labayana angithi ngenhlahla ke njengoba kuvela lento kalokuzana kaMkhwanazi futhi sisazo yakhona sesixhumanile nabo sisazo yakhona ke futhi simphusha ukuthi simcela ukuthi woza phambili before sife ngoba usukhona yena unazo isibinzo ukwazi ukuthi akwazi ukubahlasela bangene njengomahlala lapha etilongweni ngoba baningi mfowethu baningi baba sibonge isikhathi sakho. Ngiyabonga ngana kwethu.